Nyo contoh barang hafal Al-Quran. Ya, silakan. Inilah cucu Misi yang sebelah kiri Dinda, anak Pak Hasan Basri M. Nur. Kemudian nomor 2 yaitu Ifra, anak Pak Zainal Arifin M. Nur. Yang di tengah anak Lailatul Sa'adah M. Nur. Kemudian anak Pak Irfan M. Nur. Kemudian yang dua-dua cilik juga anak Pak Zainal M. Nur. Pak Zainal he man he dara, Ririna dara. Ya, silakan. Purno panggung. Jadi modal hafal Quran ngamaja baru. Ya, silakan. So yang tim pun hafal nyangle miwajo hadiah. Ya, silakan. So yang tim tim hafal hana di piala. Ya, silakan. Ya, Najila. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad yaqulu akhlaqtu ma lalu badad ayahsabu alam naj'alahu aynain lisana wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au is'amun fi yawmin matrabah yatiman damat makrabah summa kana minah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nashra wal fariqati farqa wal mulqiyati dhikra udran aw nujra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa usurijat wa idzal jibalu nusifat wa idzal nusulu uqtitat li ayyi yawmin uqilat li yawmin fasal ama
ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها luar baca. Bang, ini bang. Halo, gimana?
Itu kameranya. Ya, Bang. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Islam. Orang tua hormati cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes. Rupanya nyambung awak Bandar Aceh awak Kampore nyambung. Alhamdulillah ke generasi yang akan datang. Jadi ini ada mekriu, mekriminya, mekrima, mekrianu, insya Allah. Jangan sebentar, ini ada langsung tapi hadiah. Yang pertama, namanya Ubeno behe menguasai Bandung, hana mekek. Ya, kalau tanya Tuhan, kalau namanya mantan kek ufak kaji afai Quran, tanya dulu amire. Ya kan? Ya, berarti ini adalah tolong Mbak Sekcam untuk bujuk hadiah. Kemudian orang tuanya masing-masing harus mendampingi lagi Muno. Ya, silakan Pak Sekcam untuk bujuk hadiah. Ya, masing-masing orang tuanya di belakang anaknya lagi Muno. Ya, Pak Isi Sabo, Pak Gesi Gampung Sabo, Pak Sekcam, kemudian Tunggu Muhammad karenanya hafal Quran, Muhammad sebagai juri. Ya, silakan. Ya, orang tuanya di belakang. Ya, silakan. Ya. 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 Cepat. Mana Umi Ifrah? Oh, anak heboh, anak teh urusi dua drawa. Bayaban siro. Kak, sudah silakan. Umi. Tungan. Iya. Yang sidonnya kepada pengasuh Ustazah Rehan yang kecil. Berjaring baju, rayu tak badan bapak, handat anak. Masing-masing pak alamat drawa. Ya. Ya. Sabok. Ya, sabok. Pak Sekjam, Gejo. Ya. Yang pertama Pak Sekjam diserahkan piala kepada juara 1 juz 29 yang bernama Soleh si Begah Mandro Begah ju kedua acara Begah ju Ifra Munira Zainal Arifin, silakan Kaju 29 berarti 2 ju lebih ya, silakan Pak Sekjam ya. Kemudian diadu kepada kru pamrih lagi foto dengan Ustazah Yaya Sanumi tiap tolong siap-siap roh. Kemudian Begah Nandro lagi puno nggak beheh Rizya Azahara Bastian, uminya Lailatul Saadah M. Nur, iya, juga dapat juara. Hafalnya
jus juga jus 29 ya. Kemudian juara 1 juga kepada Pegah Nandro ke Buno. Dina Alia Hasan. Dina Alia Hasan, anak Pak Hasan Basri. Ya. Cik Midi, kamu persilakan. Aji Umar Lumai 2, silakan yuk hadiah ya. Kemudian Pak Gesi kan dulu. Pak Gesi Sabo, Sirode yang Edo, Bang Edo kalau menjuk Buno, silakan. Ya. 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 Pak Badarudin, silakan. Kamu lagi dulung. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dinda Alia Hasan gak nyanjus heaploh gak fai Buno. Selanjutnya ya. Pak Gesi, kamu lagi dulung yuk ke Pegah Nandro Buno. Iya, kenapa ya Pegah Le? Silakan. Terima kasih kepada Pak Gesi. Pakat foto bersama dan Pak Gesi pakat foto ile. Kemudian GM Gerhafai Julhep lo. Kemudian juara 1 Pak Badar, kamu lagi tolong yuk hadiah. Najila. Ya. Namanya sudah ulang. Iya, kurang jelas ya. Najila, Naila, Najila, Faila, Zainal Arifin. Iya. Hafalnya surat pendek. Kemudian yang terakhir, Bang Edo, kamu laki tolong, kalian foto bersama. Ya, kepada gadis cilik mantang paut, mantang pempes. Namanya Humaira, anak tem Pegahle. Tolong tanggung jawab. Ya, kepada Bang Edo, kamu laki tolong memberi piala hadiah kepada gadis-gadis cilik. Kemudian foto bersama. Ya, silakan Pak Badar foto bersama lihat. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini. Kemudian Ustaz Zaki ada tambahan amplop, silakan. Tambahan amplop, ada amplopnya, silakan. Ya, Ustaz Zaki, Ustaz Khat di Masjid Ule Karing. Iya. Kemudian kepada Ustazah Hasan Umi, kamu lagi untuk ada panggung siat foto bersama. Ustazah Hasan Umi, kamu lagi dulu. Terus gedanya tak lanjut dalam acara BAB piala dan BAB kadonya. Kemudian yang berbau mi pihan je lele jajan, ba iya ba kue. Lebih dari 2.000 cok ke tungku.